大家平安，jauh tu soal kajian meneman, nama kajian na sulevat. Saka tu soal kajian meneman, orica supui na kai nuat semas imazai tua kurin tua sangasan, imazai tua siva sulatan, imazai tua ita karam 40katu pitu karam. 哥林多前书9章1节到27节。Aki inika malaireng aku warung. Aki inika kena namasan singkaulan na semas. Aki inika kena na pasung tuata malaireng ati Yesu. Anu siniki susu aki inika mawana ku kini po sensenganan kiparaing tuata malaireng. Kumali ta inika kena paka singkaulanen no cemas no zuma no caw-cawan. Singkaulan no cemas daraya muna tanuaken. Ayatwa timuna na kisusut tuata malaireng mawan muna sinika makelang tu na masang singkaulan naken. Pai aku si tewara tua zwa maraka ru papual tanuaken na caw-caw namaya tutsu. Aki inika kena sejalep pakanan patekeran. Aki inika kakudan no uri puskelaken tua sinja. Saku paki curani namaya tua zuma singkaulan semas katua marka vetek nuata malaireng namaya te pitiru. Aki amin akan kati panapa no nakuya no inika mena kipu sensengan tua nya sikavalu. Pai akitima zwa kisan sibidai sakatsu tua uri sikan nya maju ni maju. Tima zwa na semam pupuduan saka inika kemakan tua bangan. Akiti mazwa pa uji-uji tua iu siji saka inika temeketeker tua tutu no iu. Inika amin sikudan tu adavanga nangwa aku si aivu kumali itua pineneta kakudan. Aki inika inayatutsu vinci kewuta. Azwa itua vincikan tua situru ni moshi kakudan namaya tutsu. No jemawajavat sa luang semaaf tua kini inumanan. Maya semuem angan inaya. Pai aki mawana luang kini menemen no cemas. Aki inika tiamen na paulit sini beci ka maya tutsu. Tiamen na ngata sini beci ayatwa ana amuma katwa naki inuman na kuyanu inika naki pusensengan na mamau. Saka mapuzangara mamau kilalava toa arut nya maju. Pai tiamen na venusan temau cikar tanumong toa pakat toa vavak. Aki uri patekul anga toa kakudan. No gemauga wamen kemasi tanumong toanya sikavalu. No makaya azuma no caw-cawan gemauga wa kemasi tanumong. Sayang amen uta lakwa inyanan kena mena sumusu toa icu ki adi-adi lamen sakamaya toa inika sika maetsengan noa na panakalwarewa kaya patarati kiri situ. Aki inika muna kemelang tu azwa kipu sensengan itu uma noa cemas tu kemakan tu azwa itu uma noa cemas kakanen au azwa
kipu sensengan tua papatavangan tua cemas tema bara-bara ketua kini arut kasih tua sini patavangan nama ya tua zua uta pinenet ta marairai tu rutau cike-cike tua kai noa cemas nangwa kipaparang zetua tinau sikeran saka valu lakwa ini kakena na sumusu tua ichua penulat au aku shivichi ka maya tutsu ini ka mavana uri no ayatutsuin akena kirarain ayatwa tamangwa anan masa yaken no uri nekano patarvan no aku siniki sanezwa pai nuka temau cikar akan tua kai no cemas ini ka nangwa aku shika sanezwa ayatwa pinazazeka takan tua temau cikar au no ini ka kena temau cikar tua kai no cemas uri sejale pakena rawat pai no na mashirvan na kena temau cikar kikena pakarwai lakwa ayatwa sini paparang zanga tanwa kenwa cemas tu uriku sensengan nakuya no ini kaku kipu sensenganen au saka akianema azwa uri sipakharwa tanwa ken mavan azwa na kamalavuta na gamauga wa marka chau tu aku sini tau cikar na penakarwarewa akai saka ini kakena kaki mangwaan kika mangwaan masaku tinau sikeran pai ramai ngaken tuaku warung nekano emece-ecenga cau-cau lakwa nakisan cambuka sa sekau lanaken tua timai manga tuaku sipakarapan tua turuvo cau-cau api tua yudaya cau-cau na kisan yudaya kena cau-cau tuaku sipakarapan tua yudaya cau-cau kumali ya ini kakena kirarain tua situru ni moshi ya kakudan api tua marka kirarain tua zwa kakudan na cau-cau na kiparu kirarain ngaken tua zwa kakudan tuaku sipakarapan tua marka kirerengan tua zwa kakudan api tua marka inika kemelakelang tua sini turu ni moshi kakudan na kisan namaya ken tua zwa inika kemelakelang tua kakudan tua manaku sipakarapan tua zwa inika kemelakelang cau-cau apa urid inika muna inika kena apa uride inika manu inika kena kirarain tua pinenetan noa cemas ayatwa kirarain akan tua pinenetan ni kiri situ pitwa na rumlaka cau-cau na kisan na rumlaka kena cau-cau tua manaku sipakarapan tua na rumlaka cau-cau pitwa na makuda no cau-cauan na kisan na makudaken no cau-cauan matu kiku kudai saku pakisusui tua cemas tia maju kumali ya inika mapida au aku kinuda nanga apenolat namasan na penakarwarewa akai tua siki saselangan no zuma tanwa kena temabra ketai chua sitau cike-cikera mangwaan aki ini kamu na kemelan tua ekelan uri mukel marka cau-cau turuvo turivar lakwa uri kipakarwa amasidil sakamaya pai ekelu maya tuazwa ulamuna kipakarwa uri kirumalan tua
kemudanga dara kisawan kisah mula tua sipakarapan tua zua uri maka parak na masang lailai pakhareva lakwa titin mavana ta sigau-gauan tua inika uri maka parak masang lailai pakhareva manasika aku sikelan inika kena namaya tua zua nekanu pineneta taluzanan no rememelakan inika kena namaya tua zua rememel tua nekanu anema ikere-kere makan tua sa ku kina cawan-cawan saku pakiraingi tanuakan no inika ku atazain mananganu kirumalanu kuayain ari-ari au sake setaura aicu kainua cemas sakatu suaka zaman-zaman asini pupatarwan tianutin 未足结果时，在台湾7、8月是水稻和小米收割的季节。在进行收割之前，不论是平地人或原住民，都会按照传统习俗，带着敬畏严肃的心去献祭。这么做一来是感谢神灵，守护田里的作物成长，供应食物；二来是祈求神灵让收割过程一切顺利平安。这也显示，不论是耕种的或收割的，都是存着盼望而工作，希望努力可以有收获。换句话说，不论是撒种耕作的，还是收割的，都真心渴望有丰富的收成。保罗在当时的社会是属于自由人，理当有选择的自由，包括自己要从事的志业。然而保罗认为耶稣已经呼召他做使徒，所以他为了福音的果效，宁愿放弃原有的自由选择权，甘愿成为基督的奴仆，并且为了因应不同的对象，保罗也顺应不同人的生活方式，在什么样的人当中就做什么样的人，竭力完成主交托的工作。从圣经的记载，我们看见初代教会的使徒如何节制己身，为要使人同得福音的好处，不管是地里出产的果实，或是文字产出的作品，都要使人的生命更丰盛。只要我们乐意参与主的工作，上帝就会给我们机会，一起来成就福音大功。Sina ya tuswa ka zaman-zaman tianutin para luai apa piso tianutin 为主结果实。Saka tuswa arutakin menemin， 我可以用什么方式向周遭的朋友或远方的人分享主爱，为主结出福音的果实。Sina ya aisharutakin menemin sakala tinana gamalo kini menem pamana sini pakinem tianutin tuswa ka zaman-zaman saka ka inuli。呼召人的上帝，恳求你教导我节制己身，愿意为了福音的缘故，甘心做仆人。也求你帮助我在每个选择的当下，能明白你的心意，顺服你的带领。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka zaman naman nama kaitin na misa selang asumupu kilaroy to kay no semas para mag aicha kusinu po izwa ini kana nama padia na selunga aicha kusinu puan lamuna na pazekatanga salatina na kisamula kituru sumupu to amana kay no semas latina na suliva tu soka ken edavan 大家平安。